大家平安，大家vai tu chua ka teman-teman, nama ka tinana Sulivat. Saka tu chua ka teman-teman, aurita sepui na kainwa cemas imazai tua hipurai. Imazai tua tapurwa sulatan, imazai tua ita kayang pacu tapuru katu arwa kayang. 希伯来书10章1到18节。Aichua pineneta kakudan pinajarian sakamaya tuazwa uri mangtil no tevri la nangwangwa ini kamana kauridan au aichua pineneta kakudan namaya uta tuazwa sipatavatavang tua cemas lemita tua cabil kemuda saka uri makaya seman nama acubungan tua zwa na sema te ayau tua cemas cau-cau pasariu noa dihai tua cemas cau-cau no kana pauri tu ciningki yanga penolat karena inianga ka uri kinemenem tu izonan pasariu au pagau-gau tua cinulu ki makaya patizwa penolat lakwa uri aichu sini ki sini ka parisi tua semasa bicabil sipa ki paenet sakamaya tua pasariu ni maju nyamaju ayat tua jamu noa alai luang katua iu inika makaya semu pasariu tua cau-cau manasika ka uri mangtil ikacawan ti Kristo ibu tua cemas mayatucu inika suna nasalinga tua sini pagau-gau tua sini patavang so sini padirangaken tua ku kina cabat-caban ini kasuna namarva tua zwa lilama cinulu itua papatavangan katua zwa sini pagau-gau sikisu pasari sariu pai na ibu akan cemas manti zangaken uri pasusu tuasu kini meneman namaya tuazwa sini becik pataratiaken itua vincikan tua pineneta kakudan ayah ka sangasan ibu timadu masengat sesun ini kasuna tengerai tuazwa marka sini ka parisi katua sini patavang katua linama cinulu katua sini pagau-gau sikisu pasari sariu ayah aichu mavan azwa sini kirain tua pineneta kakudan sini pagau-gau ibu uta timadu amaya tucu cemas mantiu zangaken uri pasusu tuasu kini meneman ayah manasika urepena penulat nuat semasa sika parisirisi kakudan kate sangas sa bariti nanga toa pinasayani Kristo namasa mavana kini parengan ni Kristo toa kini meneman nuat semas sa pagagawan kina cabat-caban ni maju kintal sa kamaya mavanata sinika namasang nangwa angang au azwa marka parkalai nua yudaya cau-cau mapulat lemita tua adavanga na maringtila kipu sengan tua dehai sa patavang kiriang diao kini liao tua mamamau si patavang lakwa ai chua marka
sini patawang ni angata ka uri sika su pasaliu nuat cau wa parau lakwa azwa kini pagaugawan ni Kristo kintal sika su pasaliu parau sa irada nga italu tekanawan toa cemas au saka takalava-lava izwa pada paduratan tua maraka ala ni maju azwa kini talan kintawarit matsai ni maju mavana sinika na maatsuvong anga namasang paravatsa pada mamiring no masaru te maju marka cau dala paravatsa na vavak uta na pasmarau anga ta nuiten nu ivoa pi tesanga samaya tutsu ivoa cemas pai nu tevri langa adau uri penenetakan tuaku paetses ka te maju namaya tutsu azwa markaku pineneta kakudan uriku pitwa varungan ni maju uriku sivici ka pitwa kinemeneman ni maju ayah remo sa ibu di maju ini anga ka uriku kipa eneten pasari sariu ni maju katwa pina sevakan ni maju ayah manasika no sini pazakat anga aichua marka pasariu sikudanga pagau-gau toa sikisu pasari sariu aichu kaino atmas sinibichi kimazai toa希伯来书的10章1到18节 Radu aichua linaudiana sisiu sakataga lui nanga pasung satinana lemaluai pasung sakana makai tinana kemelan toa sini pasamalau toa takini turu kaino atmas sakatucho akajamandaman na sini putarwan tianujen 耶稣基督献上自己呀耶稣基督献上自己希伯来书作者很可能熟知昆兰宗教社群的教导，知道他们认为圣殿礼仪与献祭都没有效用，唯独赞美与祷告的祭才能得到上帝的接纳。这样的献祭远比献上牲畜更有效，所以作者才会指出，耶稣基督始终能拯救那借着他亲近上帝的人，因为他永远活着，替他们求告上帝。不过，假如我们寻求罪的赦免，光靠祷告仍不足以完全替代献祭，唯有耶稣基督这位大祭司献上自己，洁净我们的罪，才能真正取代献牲畜的献祭，而能触及我们心里的深处，使我们得到赦罪与释放。Acu mana sini popisu dan tin to sa ka jaman-jaman latinana remalai satinana remantang dayau toi chata sinupu kainwa cemas tu sa ka jaman-jaman sini pa mo siang sini pa kinam dan ujen 耶稣基督这位大祭司献上自己的身体为祭，使我们圣化归主。我该如何回应他的恩典？耶稣基督这位大祭司献上自己的身体为祭，使我们圣化归主。我该如何回应他的恩典？喜拿亚将军那么波浪。但愿我们能够好好的思想来默想读出个jaman-jaman nasin pawai jan kina demuku daya saka tusu ka inuri
主耶稣，求你帮助我能真正回应你，献上自己为祭，使我得以完全的浩大恩典。奉主名祈祷，阿们。Mali-mali tu soka zaman-zaman nama kajina bisa selang kitulu sumupu tua kaino semas radu aichocha sinupu lakwa masyarakat darana puringari ngotin tua sini pa puringau no semas janutin tu anuma amana ta sika makaya nare tua mana migumi ni maju ayakana semarau latinana suliva tu socha kengendavan Raja Pingan